kuri radio IRTV ijwi ry'urugwiro. Ni saa 3 za mu gitondo ku isaha y'Ipari mu Bufaransa. Turacyakomeza kwifuriza ibigize nshuti bakunzi ba radio IRTV mwese aho muherereye hose mu bice byose by'isi yacu dutuye ku migabane yose aho muri hose uko waburi kose uko wawusa kose ingano wabufitiye ari yose mwese IRTV irabifuriza byiza ariko by'umwihariko abakonzi bayo tukababwira ngo mukomere cyane tukabwira kandi ngo turabakunda cyane. Ni Flora rero muri kumwe kuri mikro mbibutse ko abari mu kazi nkababwire ngo mukomeze kugira akazi keza, abari mu kiruko muruhuke neza, abantu mwese aho muri mukurikira IRTV muyikunda no kuri ndabishimira cyane kandi nkubwira ko nawe ushobora kuyikurikira kuri YouTube channel yacu IRTV 250 ubundi ibintu bikawuryohe ukiyumvira uburyohe gusa. Reka nkubwire ngo ukomeze ubane natwe tugeze muri ya saha yacu hamwe dukunda kuganira ku bijyanye n'ibyaranze itariki mu mateka ndetse cyangwa tukabahitiramo umuntu w'icyamamare watambutse mu bihe byahise cyangwa se waciye agahigo cyangwa se akaba nakiriho akiri mu mwuka ariko akaba yaraciye agahigo tukababwira amwe mu mateka yamuranze. Uyu munsi rero mbahifitiye iki munsi mbahishiye ku byaranze itariki y'uyu munsi mu mateka yahise. Mu kanya rero nyuma y'ako karango nk'uko bisanzwe turatangira tugera no muri ayo mateka yaranze itariki y'uyu munsi mu kanya gato cyane. Nk'uko narimaze kubibateguza rero reka ibyaranze iyi tariki ya none mu mateka tubihere mu mwaka w'1578 aho umwamikazi Elizabeth wa mbere w'Ubwongereza yahaye Johann Casimir amayero 20,000 yo gufasha abigometse ku Budage. Mu mwaka w'1624 Ubwongereza bwatangije intambara kuri Espagne. Dukomereze mu mwaka w'1629 nibwo umwami w'Ubwongereza Charles wa mbere yasheshe inteko ku nshuro ya 4 ku ngoma ye ahamagaza inteko ishinga amategeko nshya nyuma y'imyaka 11 gusa yo yasheshwe nyuma y'amezi 3. Mu mwaka w'1762 ho Umufaransa Ignat Jean Calas wahamwe n'icyaha cyo kwica umuhungu we yarapfuye nyuma yo kwicwa urubozo n'abayobozi. Ibi bitera Voltaire gutangira ubukangurambaga bwo kwihanganira idini no kuvugurura amategeko. Tugera mu mwaka w'1849 aho Abraham Lincoln yahawe ipatanti ku gikoresho yakoze kizamura ubwato hejuru kikanaburinda inzitizi. Uyu akaba ari we mu perezida wenyine wa Amerika wabikoze. Mwibutse ko ukiri kumva radio IRTV ivugira Ipari mu Faransa. Tugikomeje rero n'ibyaranze itariki mu mateka tugera mu mwaka w'1862 aho Ubwongereza n'Ubufaransa byemeje ubwigenge bwa Zanzibar. Mu mwaka w'1876 habayeho guhamagara bwa mbere kuri telefone. Alexander Graham Bell yagize ati Bwana Watson ngwino hano ndashaka kukubona. Uyu yari uwamufashaga muri laboratoire witwaga Thomas Watson. Tugera mu mwaka w'1888 nibwo umuteramakofe mu baremereye John R. Sullivan yaguye miswi na Charles Michel mu byiciro 30.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na gatatu ho kaminuza ya leta ya New Mexico yahagaritse umuhango wo gutanga impamyabumenyi ya mbere. Yari umunyeshuri wayo wenyine Sam Steele. Icyabiteye ngo nuko mu ijoro rishyira uwo munsi nyirizina yaribwe ndetse aranicwa. Kuri iyi tariki kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu habayeho umutingito ukomeye cyane wari ufite ubukana bwa magnitude ya 6.4 muri Long Beach muri California, wahitanye abarenga 120 usenya inyubako z'amashuri 70. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu kandi Nevada yabaye leta ya mbere yo muri Amerika igenga ibiyobyabwenge. Tugere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri habayeho ihirikwa ry'ubutegetsi rikozwe n'igisirikare riyobowe na General Fulgencio Batista muri Cuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane kandi nibwo indege y'ubutasi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasiwe hejuru y'Ubudage bw'Uburasirazuba. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda kandi James Earl Ray yemeye icyaha cyo kwica Martin Luther King. Mwibutse ko ikiri IRTV ugikomeje kumva iravugira i Paris mu Bufaransa, ndetse ushobora no kudukurikira kuri YouTube channel IRTV 150. Dukomeje rero n'ibyaranze iyi tariki mu mateka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Libya kuri peteroli itumizwa mu mahanga kubera gushyigikira imitwe y'iterabwoba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri Perezida wa Amerika Reagan yatangaje ibihano by'ubukungu byafatiwe Libya. Tunyarukire gatoya mu myidagaduro aho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe habayeho igitaramo cya mbere gikomeye cyane cy'inyungu cyabereye muri Carnegie Hall. Hagaragayemo abahanzi barimo Sting, Elton John, Gilberto Gil, Antonio Carlos Jobim na Caetano Veloso. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo Carlos Slim yabaye umunyamexico ndetse n'umuntu wa mbere wagaragaje ubukire budasanzwe, aza ku mwanya wa mbere nk'umuntu ukize ku isi ku rutonde rukorwa n'ikinyamakuru Forbes. Yari afite umutungo wa miliyari 53 n'igice y'amadolari y'Amerika. Reka ibyaranze iyi tariki mu mateka tubisoreze mu mwaka wa 2014 aho Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Angela Merkel yaburiye Vladimir Putin w'Uburusiya ko guhindura Crimea mu Burusiya bitemewe kandi ko binyuranyije n'itegeko nshinga rya Ukraine. Iracyari IRTV ugikomeje kumva, turacyakomeje kukufuriza ibihe byiza aho waba uherereye hose. Ni ukuri twese turabifuriza
gukomeza kugubwa neza aho muri hose. Turacyakomeje rero kumva imiziki itandukanye ikomeza kudufasha mu kazi kacu, ikomeza kudufasha mu kuruhuka kwacu. Mwese rero aho muri aho muherereye, ndafiza ko izo ndirimbo iyo njyana nziza ivangavanze nizere ko iza kubanogera, iza kubafasha muri byose aho muri hose. Reka rero dukomeze twumva izo njyana, mubwira ngo uracyari kumwe na IRTV ivugira ipera mu Faransa, ndetse mukiri kumwe nanjye Flo. Reka dukomeze twumva n'izo njyana. Urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio IRTV FM urugwiro kugira ngo ubashe kugira urugwiro. IRTV FM urugwiro uyikurikira ukanda wa3.IRTV.FM. Tugira urugwiro. Dukomeza twumva rero n'izo njyana zitandukanye. Reka tubwire abakunzi ba IRTV bari muri Maroc, bari muri Zambia, bari muri India, bari muri Mali, muri Tanzania, muri Benin, muri Ethiopia, namwe abari muri Brazil, muri Israel, muri Nigeria. Nizere ko mukomeje kumererwa neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Turabakunda cyane nkuko mudukunda. Reka tugire n'abari muri Sweden, abari muri Centrafrique, abari muri China, abari muri Kenya, abari muri Pakistan, mwese n'abari muri Korea y'Epfo. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Cameroon ntitwabibagirwa, Gabon, Gambia, Ghana, Indonesia, namwe no mu Butaliyani. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza n'abandi mwese muri hirya no hino. Dukomeza rero twumva n'izo njyana. Reka ngushime wowe dukurikiranye kuri YouTube IRTV 50, kandi nkurarikire gukomeza kumva ibiganiro bya IRTV FM kuri y3.IRTV.fr aho waba uri hose. Nawe Flow Loud tugejejeho ibyaranze iyi tariki ya 9 Werurwe. Turagushimye cyane kandi gahunda zirakomeje. Ngendi Andre Saka, radio ni IRTV ijwi ry'urugwiro. Hotekera Rafiki turi pari mu Faransa, naho dukurikira uri hose uri inshuti y'ijwi ry'urugwiro.